Menteri Ketenaga Food Civil Supplies but Consumer Affairs ubat Methodius Dekar ula pencai bakamdon kanu kejing duna ki LPG cylinder ha kejela. Ula pen kan mau bahagi kendiat tayo ke balalet kejing maham bak kejing kulmar jengmut alo katma kala penlong ye kejing long jingman ka bakam seniu penban menta kejela kadon ha kejaka ke basngan bat ke babiang. Halor ke domestic gas ubat Methodius ula pencai bakamdon kejing duna. Ndai kadon pat gerukom terekam lan ke sistem mentek lakam ke gerukom sam gas. Kani kalau penlong hi kat tu kani kinong penon kam mencem jing namar ka kendon bawai unong yok gas umlak ban buk hapok ka arpsan sengi naduk ka sengi bo yok gas kat do kabala penlong hi pat ba ban uot bat bitar bagi jing ujor ke bede bagi jing slam ban yok yau DSC number ondar dat buk ya ka gas onda katnat kalawat benya la syam bagadaw bagi pat ba kim yok yau DSC number ka di namar ba mobile number juki pat syam update ka sistem ane lesi kila penkan ria ka jakasyong Kumta menteri ula kentu gi customer ba kila ban penpoi gi jing ujor lang ba ka WhatsApp group u toll free number la ne da ka belet gi gas agency baro na ka bagi sham connection kenang ban pen bet gini gi jing menteri ula pentip ru ba kaliang o commercial gas kaladan ke jing duna kendiat menchua penban menta kador kalakam biang ba ka jing biang ga gas kalakiau syaka 100% hadoh nyopau na sispa na kaliang jing dan kambaro Habi nujor bat kipor ki belalit no. Kum tahu lepen pau bergejala ke don ke kerdan ke bakamba halor ke LPG penban kam long pat kum kisngi ki bejulong menchua. Ba yakini ki domestic akajing sya kam don ke shortage ma kam don ke jing dua ke don ke jing luna. Dan ki don ni ki ba ki ba word ba kimyo ya ke supply kimyo ya ke supply lan teng kimyo itu DSC number. Hang ni ke kamdi ba ka shortage ka gas na kamdi ka shortage ka LPG tendai nomor bang ibu ya kene ka regulation ban ong ba uno ba don ya ka connection umla ban apply hapo ka arpusan sni ti wahap abha do arpusan sni bu unla ban bu request biang ban apply biang ti kini kindian agaliang jong ki nok song sinong la ni kalian kini ki beneficiary teng le sekalut no ka swag tak arpusan sni ti kidon kan kajing kajing ki Jadi nata kadau nak kalian gojong iro ngi pensulur nak kalian jong ka nak kalian ki jong ki dealer ki la pensulur ki pa ba fishim ya connection ya nek mencim alis arteli ki cylinder malah pibu tang ko baik cylinder tu merupakan don jing ya kan da kamar sulut te pinomio ka ju ka sungi te se kan sa don ka jing ya jadi pidon arteli alis pidon iwe ko di spare ba pin nam ta pin abya nam ta ka arpusan sing tikini kidon ki ka nakadaw kini ki regulation tikidon ki ba asi ki ba syam jing ya kan yan Badon ro ki ba ki bomio yung DSC number. Na kila persamaan book ban call itu number ki mio itu di DSC number. Te don ba kini kejia na kada ba ki klam update uno mobile number jongki ha to system. Don ba de ro ki ba ki pat link yung wadharo jongki te de na takada ba ki mio itu DSC number. Te la don kum kitu ki case nga suban kerpat ki ba ro ba kim de ban skim de ban ting na ki no panik de ba kim de kinet seperti ka agensi bagi ke ale ke la sim connection ban kelar ban sim clarification kira ne ban power ke ban itu ki ya ba kimyo di sini ba malana kimpat update mobile number la sim swa ki use to way number report bagi sim connection mentab di kila change ro bakin update ka system nama kinam kinna dan ya kan du itiki chinga commercial pembangunan mentangi kamduna hima banginyo commercial tambah kengiat pada kadon ki improvement kuma por bakadang stanga ni ka thma prenka Amerika bat ka Iran hakto ko por na kalian jo central government ka ai ba tang 4% na ka e ka chingdon kan mo hati ki por arta yo e ka don kata ka ching bu jungki ba ki 20% ka cap supply tele mentaba din bangil atho na kalian jong ka ministry ka department ni apa request support ka central government ko union minister ban consider ka state ko chungi namar ba ka state ka ba bon ki tourist ki bawan chini ka chaka ka chungi tenagaling jo ka central government kala increase ka supply na ka 4% ka increase ka 4% ka bangi yo tenrei kampat long pade kata ka chispa persen ani kampat long kembali kumba kolong ki normal time ba ngidon excess ya kini ki LPG te kadang don ni ka constraint kadang don ni ka Duna kartu kan ni tambah benda ong ba kalong slim ek menskaro kata kami